Ćao, dobrodošli u novi vlog. Idemo za Grčku. Destinacija Parga. Slikovit gradić Parga nalazi se u regiji Epir, na 60 km udaljenosti od grada Janjine. Svojim izgledom i duhom Parga podsjeća na stara mediteranska mesta. Smeštena je u malom zalivu na padini, okružena šumom i stablima maslina. Kombinacija venecijanske luke i tradicionalne grčke arhitekture sa uskim krivudavim ulicama, belim vilama i malim trgovima čine ovu Pargu izuzetno šarmantnom turističkom destinacijom. Prvo mesto gde smo nešto pojeli i popili bio je The Yard. Putovali smo preko 17 sati, išli smo autobusom i bili smo premoreni. Ovo prelepo mesto koje vidite sada je gradska plaža. Prva plaža koju smo posjetili je Valtos plaža, najveća plaža u Pargi, dugačka oko 1000 metara. Do nje se može stići pešačkom stazom pored Venecijanske tvrđave ili vozilom preko magistralnog puta. Previše mi se dopada njihova gradnja, morala sam da slikam ove kuće jer su prelepe i našla sam ove neke bobice pokraj puta. Naš drugi dan ovde, sad idemo da se šetamo, išli smo da se iskupamo i prespavali smo malo. Ovo je fit trenutno. Da vam malo bolje opišem našu okolinu, na svakom ćošku postoje ove taverne koje imaju njihova tradicionalna domaća jela. Centar nam je bio na nekih 300 metara od smeštaja, tako da smo svaki put prolazili kroz ovu ulicu. Na svakom štandu sam gledala ove ogrlice sa školjkama u nadi da ću pronaći najjeftiniju cenu, a njihove cene su se kretale od 3,5 eura do 10 eura. Sve u svemu, svi suveniri su dosta skupi. Do ovog ostrvceta koje vidite se sa gradske plaže može preplivati ili prepešačiti ukoliko ste viši od 1,85 m. Vidi, mogu da napravim film kako igra. Za kretanje po mestu, zato što je veoma brdovito, uglavnom svi koriste ove skutere, mogu se iznajmiti isto. Naš dan se završava ovde, sad smo popili neke koktele jer je bio kao happy hour od 6 do 9 cent, svi kokteli 6 evra. I uskoro se vraćamo u apartman da čitamo neku mangu. A sutra ćemo obići jednu stenovitu plažicu kao skrivenu, mnogo slatko izgleda, mislim da će biti cool za slike neke. Do Piso Crioneri plaže potrebno je samo od gradske plaže nastaviti pravo i naići ćete na restoran Crioneri, gde pređete ovaj mostić i dođete na ovu prelepu sakrivenu uvalu. Ovo je ubedljivo najlepše mesto na koje sam kročila u Pargi. Na Piso Crioneri plaži postoji ovaj kafić koji je na vrhu planine, to jest stene, šta god. I ima ovakav pogled gde je voda tirkizna i fantastična i prelepo je za slikanje. Granatsko psovenje. Da. Wow, vidi koliko je ovo veliko naspram moje ruke.
Wow, ovo je počni to da jedeš, pasta pa sa vidi. morskim plodovima. Upravo smo našli najveći kroks na svijetu. Ovo je kafić ispred Venecijanskog dvorca, skroz na vrhu. Novi dan! Sada idemo da se vozimo vozićem do nekih ruševina. Ima kao neki lokalni vozić koji vozi do plaža, do ruševina i do ovih kao dvoraca. Located the Venetian castle. This castle it is located. Irons you see behind you to keep the barrel strong and not to break. This is the same reason why they had the barrel inside this hole and not just on the ground, to be protected in case of an accident. This part holds the water where they produce their flowers. So, Kako je okruženje bilo prelepo, tako su i slike. Evo, imamo guštera na plafonu. Svojim da ga Vidiš da je uvati. 3D, ili ustane da vidiš da je 3D. Evo, gušter roze je baš sladak iskreno, ali ne želim da mi to bude na glavi i u kosi dok spava. Poklopi ga i onda ga vodi i onda ga baci kroz prozor. Pa nek skočiti na mene. Još ja ležim i gledam, brate, možda je stika, razumeš? Ja ne mogu da verujem, vidi u pičku materiju, Kako stara i roze. svim gušterom bre. Da ga ja žučnem unutra. Ajde, daj. Ako padne dole, nemoj mene kriviš. A slušaj me dobro, staji na krevet. Oh my god, na mene da padne! Ne, ti ćeš ga šturnuti ka vama, Aha, razumeš? okej. A ja ću otvoriti lonac toliko da mogu da mu jebe mamu. A sad razmišljam kako to da izvedem jer ti neće to raditi. Hoće se dok nije na mene. Ako padne na tebe. Pa, a ti nemoj da ti ciljaju u ovo. A mi ga ciljaš, ti nemaš da vacaš plafon. Aj podigni gore. Podigni ruku. Pa šta da mu radim? Evo ga! O, kako je sladak. Novi dan, ćao svima! Sad idemo na Baltas plažu. Prevalili smo veliki put i saznali smo da onaj roze gušter donosi sreću, tako da pogledajte koliko je prelepa voda, bukvalno se sve vidi, kao toliko je prozirna i pirkizna, divna je. On se neće da bude. Lično, ja sam već prilike ušla. Imaš li šta da kažeš? Ja ne znam, ja jako volim što sam plava, ali pogledajte i ovo. Bukvalno je prošlo 3 dana, pogledajte koliko je grisi, koliko je odvratna boja sada. Mislim kao, ovaj deo je lep, ali koren, kriminal. Evo ga pogled sa Venecijanskog kesla, se tako zove, mislim da da. I sad ćemo se penjemo gore.
Evo ga današnji ručak, piletina sa spanaćem i feta sirom. A ovo su špagete sa teletinom i feta sirom. Uzeli smo neke sličice sada na stenama ovim i na plaži i mislim da su preslatke. Da pogledate sve slike, zapratite me na Instagramu Ajvana. Došli smo na doručak. We're about to have breakfast. Volim kako od sunca izađu dodatne pegice i baš nisu ovako preko cijele godine. Voziti kanu je bilo predobro, ali... Sljedeći dan išli smo na krstarenje do ostrava Paksos i Antipaksos, također i do Plavih pećina. Nikada u životu do sada nisam vidjela ovako tirkiznu vodu, doslovno izgleda kao da ima filter. Imali smo priliku da se kupamo u pećini, doduše voda je tu svuda duboka, ja sam se plašila da uskočim sa telefonom. Evo nas na Paksosu, došli smo u neki restoran, sad ćemo da jedemo, naručili smo karbonaru i rigatone i ovo mesto je ogromno. Taman kad sam mislila da ne može skuplje od Parge, Paksos je još skuplje. My photograph! To neće biti na vlogu. Hello svima! Danas je naš posljednji dan ovdje i pripremamo se za posljednji odlazak ili pretposljednji odlazak na plažu. Tražila sam acai bowl jer sam htjela da napravim neke estetične slike s tim i da jedem jer nikad nisam jela acai bowl. Međutim nisu imali acai bowl ovdje, nigde. Tako da će, mislim, to morati da sačeka kad se vratimo u Beograd. Naterala sam dečka da gleda Princeze Sirene. To mi je iskreno obeležilo ovo putovanje. Odgledali smo jedno 15 epizoda. I ko ti je omiljeni lik iz Princeza Sirena? I Gajde mu je omiljeni lik. Ogrlicu sam kupila ovdje i mnogo je slatka i sigurno sam se mogla da je kupim u Srbiji za manje pare ili u Turskoj pošto idem i tamo, ali nema veze. 3,5 evra je bila, na ostalim mestima je 6. Znači želela bi da popričam sa vama o cenama ovdje. Kriminal. Sve je jako skupo, u prodavnici preskupo, voda mala, preskupa, znači sve je skupo, hrana. Mislim, mi smo samo na to i potrošili sve pare koje smo poneli na hranu. I to onako, koliko je letovanje kao letovanje preko agencije jeftino, toliko je ovdje sve preskupo. Kupila sam ovaj aloe drink, predobar je. Mislim, ne znam za ovaj konkretno, ali prošli je bio predobar. I uputili smo se na Piso Crioneri plažu, po posljednji put do duše. Evo je chill box koji imaju u Beogradu, sad do duše tamo se zove Icebox. Do duše nisam sigurna da naš chill Icebox ima ove smutije.
Ležaljke se na svakoj plaži naplaćuju od 10 evra pa naviše, tako da smo mi svaki put nosili naš suncobran. Uspeli smo 3 puta da ugrabimo ležaljke i suncobran za džabe, zato što smo došli posle vremena, odnosno kad više čovek ne silazi da naplaćuje. Hello! Radimo na tenu. To je moja slabija strana, zato što sam toliko bleda i stalno gorim i nikako ne mogu da zadržim boju i da pocrnem, ali ovo leto sam odlučila se malo više potrudim, tako da imam i maskor ispod očiju. Nisam do sad imala priliku da vam snimim neku hranu. U ovom restoranu jedemo već 6. put od 10 dana. Dopada nam se zato što su velike porcije, nije toliko skupa. Hello! Idemo posljednja večernja šetnica. Ne znam koliko možete da vidite outfit, zato što ne znam ja što snimam. Ali da, možeš li da snimiš moj outfit, molim te. Znači imamo ovu ogrlicu, prstenčice sam zaboravila. Imamo kaiš. Evo nas u Jardu, prvo mjesto koje smo posjetili kad smo stigli ovde. Jako estetično, preslatko, kao brunch kafić. I uzela sam ovaj grčki doručak, to je jogurt bowl sa njihovom domaćom rolom koja je predobra. Dobio se džemići, buter, hleb, čaj i ceđeni sok od pomoranđe. Preslatko je, pogledajte! Čovjek vara u kartama i onda mi se ruga posle kad ja izgubim. I onda kao, vi ste dobro išli. Ne varam. Našli smo ove preslatke goofy priveske iz Naruta. Ja sam uzela Tutlasa, jer obožavam How to Train Your Dragon, ali vidite kako je goofy ovaj kad kaže. I Naruto. Kaka je meden. Ali Jiraiya je iskreno najbolje urađen po mom mišljenju. A mi ćemo uzmemo Garu. Ovdje sam u praznu teglicu od džemića ponela malo peska i kamenčića za uspomenu sa plaže.